kubasuhuza tunabaye ikaze mwese mudukurikira. Turi ku munsi wa nyuma w'umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi turaza kuba tuwusoza ku munsi w'ejo dutangira umunsi wa mbere nanone w'umwaka mushya w'ibihumbi 2025. So reka mubwira ati rero Imana ikomeze kurinda ahantu uri hose, Imana ikomeze ibane nawe mu byirimo byose, itume mu munsi urangiza neza, itume umwaka usoza neza, ndetse nazaguhe gutangira undi ejo naho uri amahoro umeze neza cyane ushima Imana. So rero ndagarutse ingendo Dani Hambo, ndaje n'ubundi ngo tubane umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kubagezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. N'ubundi nk'ibisanzwe turaza kubera hano mu Rwanda, ariko mbibutsa yuko ku bakunzi ba siporo namwe Rukuji ahari ngaze kuba bitaho cyane abagezaho ibiri kuvugwa mu isi ya siporo. Reka rero jewe mvuga ati dufata akaruhuko gatoya maze ubundi nze dutangira n'ingingo z'ingenzi. Mu ngingo tugiye kwibandaho muri aya makuru turaza kugaruka ku kiganiro perezida yagiranye n'ab'inzego z'umutekano ndetse n'abandi bashyitsi batandukanye muri gahunda yo gusoza umwaka wa 2024. Nanone kandi turaza kubabwira yuko muri Muhanga umuturage ashinzwa kwiba inka, aho ubu ngubu yamaze gutabwa muri gereza, ndetse yewe hakaba yanavuze abandi bafatanyije. Naho tubabwire ko kandi Kamonyiho umugabo yishe umugore babanaga, ubu ngubu akaba akomeje gukurikiranwa. Naho muri Huye ku nkuru tuza kugarukaho, naho umukobwa yakoze impanuka yigaga kaminuza aragongwa yari ahita apfa ako ka mwanya nta minota 3 wiciyemo. Hanze y'u Rwanda ho turaza kubabwira byinshi cyane. Tugaruke ku nkuru yaho Uburusiya buri gushinza Amerika yuko ariyo yagize uruhare mu koreka ubutegetsi bwa Syria. Ni byinshi cyane tuza kuba tubasobanurira, reka mbashimire cyane. Munyemere kandi amakuru yacu n'undi tahere mu Rwanda tubabwire ko Perezida Kagame yijeje umutekano w'u Rwanda muri 2025. Perezida Paul Kagame yagarutse ku bihe by'ingenzi u Rwanda rwanyuzemo birimo ibyiza n'ibibi, ashimangira ko ibyiza bikwiriye kwishimirwa, bitaragenze neza bigakurwaho amasomo. Yabigarutseho mu birori yatumiyemo abantu batandukanye mu rwego rwo gusoza umwaka wa 2024. Umukuru w'igihugu yavuze ko yishimiye kwakira abashyitsi yari yatumiye, ashimangira ko uyu mwaka wabayemo ibikorwa bitandukanye birimo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, igikorwa cyabaye ku nshuro yacyo ya 30. Reka tubabwireho kandi u Rwanda rukomeje kuba icyitegererezo cy'amahoro. Ibi ni perezida bivuze cyane, yashimye inzego z'umutekano. Perezida Paul Kagame yashimiye ingabo z'u Rwanda n'abandi bagize inzego z'umutekano kubera uruhare bagiye bagaragaza mu gukorera igihugu, cyane cyane mu bigendanye no kubungabunga umutekano w'igihugu. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu butumwa busoza umwaka wa 2024 yageneye abagize inzego z'umutekano kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Ukuboza. Perezida Kagame yagaragaje ko uyu mwaka wasuzumwe ukwigira ku Rwanda ku buryo bwinshi, ariko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano byatumye rukomeza kuba icyitegererezo cy'amahoro, umutekano n'iterambere mu karere ko hanze yako. Perezida Kagame kandi yagarutse ku ruhare abo muri izo nzego bafite mu gukomeza guteza imbere inyungu z'igihugu no guharanira umutekano n'imibereho myiza y'abaturage, agaragaza ko ari ingirakamaro cyane. Mu gihe Abanyarwanda bitegura kwinjira mu mwaka mushya, Perezida Kagame yagaragaje ko ashishikariza abo mu nzego z'umutekano gukomeza guharanira gukurikiza amahame y'ubunyangamugayo n'umutimanama biranga inzego z'umutekano z'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yanyanganishije imiryango iri mu gahinda ko kubura ababo baguye mu kazi, agaragaza ko igihugu kizirikana igitambo batanze kandi yizeza ko kizakomeza kubaba hafi. Perezida Kagame kandi yanabasabye gukomeza gukorera igihugu mu cyubahiro, ndetse ababwira ko ubwitange bwabo bagomba kubahwa kandi bugenerwa agaciro kabwo. Mu myaka 30 ishize u Rwanda cyari igihugu gikeneye ubufasha mu kugarura amahoro yari yarahungabanyishijwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamara uyu munsi ni igihugu cya kabiri ku isi mu kugira umubare munini w'abajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino. Muri Kanama 2024 nibwo u Rwanda rwizihije imyaka 20 yari ishize rutangiye kohereza intumwa zarwo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ibintu byahindutse kimwe mu nkingi za politike y'ububanyi n'amahanga zarwo. Rwagaruye cyane umutekano wo mu bihugu nka Sudani, cyane cyane mu ntara ya Darfur, Haiti, Liberia na Sierra Leone. Munyemera ariko nanone tugaruke kuri no nkuru tukiri gutara no bwitaruzura neza. Ako munsi w'ejo mu karere ka Huye, aho ari ku saa 12 zikiri saa moya, ahazwi nko ku Mukoni, hagongeye umukobwa ahita apfa.
ngo uyu mukobwa mu bisanzwe ni umwana wari utuye Karubanda ahazwi nko kwitaba n'ubundi mu karere ka Huye. Uyu mwana ngo yigaga muri kaminuza ya KIST Kigali. Kuri ubu ngubu ni umunyeshuri wa kaminuza, birumvikana ngo yari yaje mu biruhuko nk'uko abandi babigiyemo. Ku munsi w'ejo nibwo yafashe moto aturuka mu rugo iwabo muri ayo masaha y'isa 12 yerekeza aho bita Itumba ngo agiye muri anniversaire ya mugenzi we. Gusa bitamuhiriye akigera ku Mukoni ubwo motari yaramuhetse, hari umushoferi wundi wari utwaye izi modoka zizwi nka Dina cyangwa se ngo ubukamyo buto niko bamwe bajye bavuga. Yamuturutse inyuma cyane n'umuvuduko mwinshi ashaka kudepasa umushoferi ngo agerageze nyina muceho, ariko bitunguranye motari nawe asa nk'uhindura umukono agira ngo nawe akatirura imbere ye, maze bihita birangira ya modoka y'agafuso gatoya imuhitanye. Igikubita umukobwa motari yarataratse n'umukobwa arataraka ari ku mutwe urajanjagurika ku buryo bidatwaye n'iminota n'itatu gusa umukobwa yahise ashiramo umwuka ako kanya. Bahamagaye ambulance iraza ariko ihakana yuko idatwara umurambo, maze bituma uwo mukobwa asigara aho ngaho, ahubwo bajyana motari kwa muganga nawe yari yakomeretse akaguru mu buryo bubabaje cyane. Baramujyana mu gihe hashize umwanya muto haza indi modoka nyine itwara umurambo, kuko umukobwa we bafashe ibipimo babona yuko amaze kuma yashize umwuka. Umurambo we bawerekeza ku bitaro n'ubundi ngo ujye gusuzumwa. Ibi birababaje cyane, gusa amakuru amwe namwe turi kwakira nabwo turabasha kumenya amazina neza y'uyu mukobwa, ndetse nta nubwo turamenya ababyeyi uko bitwa uretse ko twamenya agace gusa. Turi kugerageza kuvugana na polisi, aho twavuganye na polisi ukuriye polisi mu majyepfo, ariko akavuga yuko nayo inkuru atarayakira neza, ahubwo akaduha nimero z'ushinzwe traffic cyangwa se polisi yo mu muhanda, uyu we tutabashije gufatisha kuri telefone ye. Reka tukomeze tutari inkuru wenda hagira ibindi bimenywa nyuma y'ibi ngibi nabyo turaza kwibagezaho. Dukomereje mu karere ka Muhanga, umuturage arashinjwa kwiba inka. Kamuhanda Laurento, umudugudu wagakomeye, akagari ka Kanyinya, umurenge wa Muhanga, akurikiranyweho kwiba inka y'umuturage akayihishiwe mu rugo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Muhanga Byicaza Jean Claude avuga ko Kamuhanda Laurenti avugwaho kwiba inka yayivanye mu kiraro tariki ya 9 Ukuboza 2024. Byicaza avuga ko kuva icyo gihe bakomeje gushakisha hirya no hino aho inka yaba yararenganye, baza kuyisanga kwa Kamuhanda Laurenti imyaka 39 y'amavuko. Gitifu yavuze ko bagenzi be babiri bafatanyije muri ubwo bujura, inzego z'umutekano zabataye muri yombi. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko hari izindi nke 3 zibwe zikaba zitarafatwa kugeza ubu ngubu. Byicaza avuga ko bamaze iminsi bahanganye n'abiba inka, akavuga ko uyu yafashije inzego za polisi kuziha imyirondoro y'abo bafatanya muri ibyo bikorwa bigayitse by'ubujura. Amakuru twabashije kumenya, hari abandi bagabo twabashije kumenya nabo bakurikiye icyo cyaha cy'ubujura, harimo Ndayambaje Jean Baptiste na niyo Twagira Florent. Abo bose bafungiye kuri station ya polisi iherereye mu murenge wa Muhanga. Nyamara yewe mu mpera z'umwaka ibyaha byo birabukagira barimo bararushanwa ndetse n'impfu nyinshi, no mpamvu dusabwa kwitwararika. Polisi mu karere ka Kamonyi yataye muri yombi Muhawenimana Martin imyaka 36 y'amavuko, utuye mu mudugudu wa Kamuhoza, akagari ka Kagina, umurenge wa Rukanda, akarere ka Kamonyi, akekwaho kwica umugore we. Ubuyobozi bw'umurenge wa Runda buvuga ko amakuru y'urupfu rwa Mukantarindwa Odette barumenye mu ijoro ryakeye ryo ku Cyumweru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Ndayisaba Jean Pierre Egide yatubwiye ko impamvu itaramenyekana neza yatumye umugabo akekwaho kwica umugore we. Gitifu Ndayisaba avuga ko uyu mugabo Muhawenimana Martin na Mukantarindwa Odette babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ariko akavuga ko ibi bitagakwiye kuba intandaro yatuma bashakanye bicana. Ndayisaba yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe no gutabarana mu gihe bamenye ko hari abafitanye amakimbirane. Ndayisaba kandi avuga ko polisi yafashe uyu mugabo ariko atazi aho Muhawenimana afungiye, kubera ko polisi yamutwaye uyu munsi mu gitondo mu gihe iperereza rigikomeje ku rupfu rw'uyu mubyeyi. Muhawenimana Martin na Mukantarindwa Odette nta mwana bari bafitanye, none kano kanya batandukanijwe n'urupfu rugizwemo uruhare n'uyu mugabo. Reka iperereza rikomeze tumenye icyo banzuye, nidusanga ari byo bamukatira urumukwiye. Naho hanze y'u Rwanda hari inkuru ibabaje, aho impanuka y'imodoka yabereye mu majyepfo ya Ethiopia muri leta ya Sidama yahitanye abantu 71 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuyobozi zo muri ako gace. Ni ikamyo bivugwa ko yari yitwaye abantu benshi yaguye mu mugezi wiroha mu ruzi rwitwa Gerana mu gace ka Sidama mu birometero 300 mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, nk'uko byatangajwe na komiseri wa polisi muri ako gace Daniel Sankula. Uwo muyobozi yongeyeho kandi ko abantu 5 bakomerekeye muri iyo mpanuka bagiye kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Bona. Amashusho yafatiwe aho impanuka yabereye yerekana abantu benshi bahagaze bazengurutse iyo modoka yari yarengewe n'amazi igice kinini cyayo. Hari kandi amashusho yerekana imirambo y'abaguye muri iyo mpanuka irambitse ku butaka itwikirije ishashi y'ubururu.
Uwasenyereye Simiyoni umuvugizi wa Sidam Regional Government aganira n'ikinyamakuru Al Jazeera nawe yemeje ko abantu barokotse iyo mpanuka bakirimo kuvurwa nubwo barembye cyane. Uwasenyeri yavuze ko impanuka yabaye ku cyumweru tariki 29 Ukuboza 2024 nyuma y'uko iyo modoka yari irimo inyura ku muhanda urimo amakorosi menshi ihanutse ku kiraro maze igwa muri uwo mugezi. Yongeye ko akenshi mu bagenzi bari muri iyo modoka ari abari bavuye mu birori by'ubukwe. Ibyo bikaba byatumye hari imiryango yapfushije abantu benshi bayo batashye ubwo bukwe nyine bapfira icyarimwe. Polisi yo muri ako gace ngo yatangaje ko iyo modoka yari ipakiye abantu benshi cyane birengeje ubushobozi bwayo, bikaba bikekwa ko nayo rimwe mu mpamvu cyangwa se mu ntandaro y'iyo mpanuka. Ubuyobozi ntibwigeze butangaza umubare nyawo w'abari muri iyo modoka muri rusange mu gihe impanuka yabaga. Gusanga impanuka zo mu muhanda zikunze kubaho muri Ethiopia zigatwara ubuzima bw'abantu benshi, cyane ko ari igihugu cya kabiri cyo muri Afurika kugira abaturage benshi, ngaruka ugasanga imihanda yabyo nyine itakwiye kwitabwaho cyane. Uburusiya bwashinje Amerika kuba inyuma y'umugambi w'irikwa rya Assad. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko kuba Amerika yarigaruriye tumwe mu duce dukungahaye kuri peteroli n'ibihano bikomeye by'ubukungu yafatiye Syria mu myaka ishize aribyo byatumye uwahoze ari perezida w'iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati Bashar al-Assad ahirikwa ku butegetsi. Mu Gushyingo 2024 nibwo imitwe yitwaje intwaro itaravugaga rumwe na Assad yatunguranye igaba ibitero kuri Syria ifata ibice bitandukanye ndetse bigera no ku murwa mukuru Damascus mu gihe gito cyane. Iyo mitwe yari iyobowe n'uwa Hayat Tahrir al-Sham yari afite imbaraga zikomeye cyane ku buryo ingabo za leta zatsinzwe uruhenu. Assad arahirikwa ahungira mu Burusiya. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS, Lavrov yavuze ko imwe mu mpamvu zatumye ibintu bidogera ari uko ubuyobozi bwahozeho budahazaga ibyifuzo by'abaturage mu gihe amakimbirane yari atangiye gututumba. Ati Amerika niyo igomba kunengwa kuko yigaruriye ibice bikize kuri peteroli byo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Syria ndetse igashyiraho iki gihugu ibihano bikakaye bikomeye kuzahaza byarakomeje cyane bizahaza ubukungu bw'iki gihugu. Amerika niyo ntandaro y'uburakari bw'abaturage. Lavrov yavuze ko kandi guhura n'ibibazo by'ubukungu kwa guverinoma yari iyobowe na Assad kwatumye uwahiritswe afata ibyemezo bitishimiwe n'abaturage hanyuma barigaragambya. Ingabo za Amerika ziri muri Syria kuva muri 2018 ku mpamvu ngo zo kurandura umutwe w'iterabwoba wa Islamic State, ibintu Assad atahwemye kugaragaza ko atari ibyo ahubwo Amerika irajwe inshinga no gusahura umutungo w'igihugu cye. Mu cyumweru gishize Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yatangaje ko Washington ifite abasirikare bagera ku 2,000 muri iki gihugu bavuye kuri 900. Icyakora n'Uburusiya nabwo bufite ingabo muri Syria mu duce twa Akeimam ndetse na Tartus. Muri 2017 nibwo ibihugu byombi byasinyanye amasezerano agamije kugumisha ingabo z'Uburusiya muri Syria mu myaka 49 yose. Icyakora koko Assad yahiritswe, abimaskosi bari guteganya kugirana ibiganiro n'iyi mitwe yahiritse Assad ko hazaza ingabo zabwo muri Syria, ndetse mu ntangiriro z'Ukuboza 2024 bwagiranye ibiganiro n'ubutegetsi bushya mu kubungabunga umutekano w'Abarusiya bari muri Syria. Reka rero munyemerere dufate akaruhuko gatoya maze ubundi tuze dukomeza no amakuru agezweho muri siporo. Rukujewe ndabona yamaze kuhagera ari tayari cyane, haraje aba basesengurira babwira byinshi cyane ku bigendanye n'imikino ndetse n'ubundi na siporo yose muri rusange. Nimujye kure. Rukuji hongeye wagarutse umeze neza cyane. Nagarutse meze neza kabisa nyuma y'iminsi mikuru na n'ubu tugikomeje nongeye ndahabaye cyane. No kuvuga ngo we muri nari ngiye kuzajya nkwamagara ukaza ugasubiza comment izo abantu bakubaza ku makuru y'imikino imeze bite. Nibyo nyine numva twari tuvuranyeho ariko nagarutse. Amakuru y'imikino bagomba gukomeza kubana natwe bayumva nk'ibisanzwe. Hari haciyemo nyine nk'icyumweru n'igice tudakorana ariko nagarutse ndabaye meze fresh. Nizere ko nabo bameze neza cyane. Ndabikeka bameze neza cyane kabisa. Ubwo rero ndi mu mwanya rwawe kugira ngo abanyarwanda bari bakunyotoye cyane ube wabasuhuza unabahereza nyine amakuru n'ubundi bagezweho mu mikino no kubasuhuza mu gihe sportif nk'ibisanzwe. Dani hambo nawe ni sportif nawe bikasha rwose. Mu mwanya wawe kabisa.
Nibyo Dani, urakoze cyane. Rero amakuru y'imikino wenda nahita nyahera muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda yagendaga ikomeza muri iyi minsi. Ku munsi wo kuwa gatanu nibwo yakinwaga nyine hasozwa imikino ibanza cyangwa se icyo bita fazare, ni umunsi wa 15 kuko shampiyona y'u Rwanda igizwe n'amakipe 16. Byumvikane ko neza rero buri ekipe ikina imikino 15. Ubwo rero ku munsi wo kuwa gatanu ikipe ya Polisi yakinnye na Gasogi United, wari umunsi nyine wa 15 usoza fazare kuri Polisi na Gasogi. Birangira abapolisi bitwaye neza batsindiye Gasogi ibitego 2-0. Hanyuma ku munsi w'ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino ibiri. Ikipe ya Muhazi United hariya mu karere ka Ngoma yitwaye neza cyane ihanganyiriza na Kiyovu Sport ubusa ku busa. Hanyuma ikipe bita Gorilla Football Club ntibyagenze neza kuko yatsindiwe kuri Kigali Play Stadium na Rutsiro FC ibitego 2-1. Hanyuma kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi wo kuwa mbere ari imikino imaze kurangira yarangiye. Yakinwaga ikipe ya Vision yitwaye neza cyane itsinda Musanze ibitego 3-0 inyagiye. Hanyuma ni nako ikipe ya Marine yanyagirwaga neza cyane kabisa ibitego 4-1 na Bugesera Football Club. Bugesera ise igaruka neza cyane imeze neza. Ubwo nuko nguko bimeze rero imikino y'umunsi wa 15. Indi mikino twavuga izaba kuwa kabiri, hazaba itariki 7 z'ukwezi kwa mbere nyine umwaka utaha, umwaka tuzatangira ku munsi w'ejo mu rukerera. Ikipe ya Etincelle izakira Kigali. Hanyuma bukeye bwaho nyuma yaho gato kuwa gatandatu tariki 11 z'ukwa mbere, ikipe ya Mukura Victory Sport kuri stade mpuzamahanga ya Huye izahakira Rayon Sport, azaba ari saa moya z'ijoro. Match zaba ari ku matara. Hanyuma indi match iri bukeye bwaho nabwo Amagaju azakira APR kuri stade ya Huye. Ni match nayo y'umunsi wa 14 wa shampiyona. Ikipe ya APR nyine izaba yasuye Amagaju. Urumva iyi weekend izaba iryoshye hano mu karere ka Huye, yaba Mukura izakira Rayon Sport, bukeye bwaho ikipe y'Amagaju ikakira ikipe ya APR. Urumva ni weekend imeze neza cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane nyine abakunzi ba Rayon Sport icyo kimwe na APR. Ubwo nuko nguko bimeze. Ibingibi rero byahise bituma urutonde rwa shampiyona ruhinduka, kuko byahise bituma n'ubundi Rayon Sport ikomeje kuyobora ifite 33, APR ni ya kabiri ifite 25, Polisi ni ya gatatu ifite 23, Gorilla ni ya kane ifite 23. Hanyuma turebye ziri muri relegation zone cyangwa se wa murongo utukura, amakipe ashobora no kumanuka na 2. Kiyovu Sport ku mwanya 15 n'amanota 12, Etincelle iri ku mwanya wa 16 n'amanota 11. Ubwo wenda imikino yabaye uyu munsi yahise ituma ikipe ya Vizi izamuka kuko yageze ku mwanya 14 n'amanota 12. Ni nako kandi ikipe ya Bugesera nabwo gutsinda ikipe ya Marines izamuka igera ku mwanya 11 n'amanota 16. Rumva nuko nguko bimeze. Abantu bagiye bitwara neza cyane, batayizamu Habayimana Yves ku munsi w'ejo ikipe ye yarutse itsinda Gorilla, yatsinze n'ibitego bituzuza ibitego 6 muri shampiyona. Rumva akomeje gusatira witwa Hussein Chiza Serafin w'Amagaju na Forunganye wa Rayon Sport afite ibitego 8. Urumva ari kubota igitutu. Hanyuma reka duhite tuva rero hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, ubwo twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Ni umutoza bita Ayebonga Rebitsa ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu nguyu yari umutoza wa Rayon Sport ushinzwe kongerera abakinnyi imbaraga, abazwi nka fitness coach. Uyu nguyu rero yamaze kwandika ibaruwa avuga ko atazagaruka gutoza ikipe ya Rayon Sport bitewe n'ibibazo by'umuryango. Yavuze ko umudamu wiwe yagize ikibazo cy'impanuka. Amakuru dukesha ikinyamakuru Inyarwanda, yavuze ko nyine bitewe n'ikibazo umudamu we yagize cyo kugira impanuka ikomeye, byahise bituma nyine ari kwita ku muryango we, bigatuma atazagaruka gukora akazi muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa hari amakuru atandukanye n'ibi ngibi bavuga ko ahubwo hari amakipe ari kumwifuza hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo ashobora kwerekezamo, nubwo wenda umudamu we yaba yakoze impanuka nyine nk'uko abivuga, ariko ikaba wenda atariyo mpamvu nyamukuru iri gutuma atazagaruka gutoza ikipe ya Rayon Sport, ahubwo ari amakipe ari kumwunugana binajyanye n'uko nyine Rayon Sport yamuzamuriye izina, ashobora guhita yerekeza mu makipe amwe n'amwe hariya iwabo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Hanyuma reka ihite nerekeza ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika igihari nuko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ku munsi w'ejo kuwa kabiri hari inama izabera nyine ku cyicaro cyayo hariya mu Misiri Cairo, no gutombora amakipe uburyo nyine azakina igikombe cya Afurika gikinwa n'abakinnyi bakiri
imbere mu bihugu byabo kizwi nka CHAN bazakora nyine amatsinda ku munsi w'ejo kuwa kabiri tuzamenya ibyo ari byo. N'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hari amakuru avuga ko ishobora guhita ibona tike nubwo uko byari bisanzwe nubwo yatsinze nyine ikipe y'igihugu ya Sudan ibitego 2-1 bikaba aggregate ya 4-4 ikanayisezera, ariko ntabwo twahise tubona tike ahubwo ari amahirwe dushobora kubona birajyanye n'uko igihugu cya Libya cyo kimwe na Tunisia byamaze kwemeza ko bitazitabira iri rushanwa. Ubwo rero u Rwanda rushobora kubyungukiramo tuzamenya ku munsi w'ejo mbere ya tombora izaba ku mugoroba hariya ikabiro ku cyicaro cya CAF. Ubwo tuzambya tumenya ibyo ari byo ku munsi w'ejo. Ubwo reka hita nerekeza ku mugabane w'Iburayi mu mikino ya English Premier League igeze ku munsi wayo wa 19 cyangwa se n'umunsi usoza nabo imikino ibanza agace ka mbere kitwa nka Fazare nabo kiri kurangira. Duhere ku mikino yabaye ku munsi w'ejo. Munsi w'ejo hari imikino yagiye iba ikipe ya Leicester City yatsinzwe n'ikipe ya Manchester City ibitego 2-0. Southampton itsindwa n'ikipe ya Crystal Palace ibitego 2 byose kuri kimwe. Ikipe ya Everton itsindwa n'ikipe ya Nottingham Forest ibitego 2-0. Fulham inganya na Bournemouth 2-2. Tottenham Hotspur inganya na Wolverhampton Wanderers ibitego 2-2. Naho ikipe ya West Ham United yatsindirwaga mu rugo kuri London Stadium ikipe ya Liverpool ibitego byose 5-0. Ibinyagiye Mohamed Salah agomeza kwitwara neza agomeza kwigaragaza kuko magingo aya ngaya yamaze kugira uruhare rw'ibitego 30 muri iyi sezo. Yatsinze ibitego 13 anatanga n'imipira 17 yavuyemo mu bitego. Urumva ko Mohamed Salah ari farawo w'abanyamisiri ameze neza cyane. Ubwo ngubwo ikindi gihari ni imikino irahita ikomeza kuri uyu munsi rwose hari imikino iri kuba desha turi kuvugana. Imikino iri kuba ikipe ya Aston Villa iri gukina n'ikipe ya Brighton, hanyuma ikipe ya Ipswich Town iri gukina n'ikipe ya Chelsea, hanyuma ikipe ya Manchester United iri gukina n'ikipe ya Newcastle. Hanyuma ibiri buve muri iyi mikino tuzabibabwira mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo. Mu makuru y'imikino tuzabagezaho ku munsi w'ejo tuzababwira ibyavuye muri iyi mikino iri kuba muri English Premier League. Ahubwo reka hite nkomereza kuri Pepe Joseph Guardiola umutoza w'ikipe ya Manchester City. Yamaze gutanga abakinnyi 5 yifuza ko yasinyisha muri ku kwezi kwa mbere. Yamaze kubibwira ubuyobozi ko hari abakinnyi 5 yifuza gusinyisha binajyanye n'uko ikipe itari kwitwara neza nyine bitewe n'uko abakinnyi bamaze gukura bamaze kunanirwa. Ubwo rero ni abakinnyi 5 harimo 2 bakina mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwo ni umusore bita Bruno Guimaraes wa Newcastle ari kumwifuza ndetse na Marc Guehi w'ikipe ya Crystal Palace n'umwugariro. Hanyuma hari 2 bakina mu gihugu cy'Ubudage ni Jamal Musiala Bayern ndetse na Florian Wirtz wa Bayer Leverkusen, cyo kimwe n'umunya Espagne ukina muri Real Sociedad bita Martin Zubimendi ukina ikipe nyine ya Real Sociedad. Ubwo ni abakinnyi 5 Pepe Joseph Guardiola kwifuza gusinyisha. Ubwo tuzamutureba niba bose abasinyisha ariko biragoye cyakoze wenda nk'abakinnyi bashoboka ariko bose kubabona cyane ni ibintu bitamworohera muri iyi mirika cyo mu kwezi kwa mbere najyaye nuko iba ari ngufi. Ahubwo amakuru y'imikino y'akanyasoreze kuri William Borgas da Silva. Uyu ni umugabo ukomoka mu gihugu cya Brazil anyuze mu makipe atandukanye harimo ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Chelsea n'ama ekipe yagiye anyuramo. Uyu nguyu rero yakinaga muri ekipe ya Olympiacos ari mu gihugu cy'Ubugereki. Uyu nguyu yamaze kuvuga ko atazongera amasezerano muri iyi kipe ya Olympiacos. Ubwo tuzaba tumenya aho witwa William Borgas da Silva agomba kwerekeza mu minsi iri imbere. Dani Hambo na makuru yaragezweho mu mikino ibindi mu makuru yo ku munsi w'ejo kwa kabiri. Akangushimire cyane coach. Nawe ngushimire cyane wakoze cyane Dani. Kugira ngo urimo urasoza n'umwaka ubwo ngubwo n'umunsi w'ejo gusa ugahita winjira mu mwaka wa 2025 kabisa. Ubwo n'abakunzi bacu tubifurize kugomeza kugira ibihe byiza. Yashaje umuntu yashaje kabaye kabisa imyaka hagiye kwiyongeraho kabisa. Ubwo n'abakunzi tubifurize umwaka mushya muhire wa 2025 mushya muhire bakomeze kuryoherwa ndetse no gusoza umwaka.